راست پسکریک دوی مجرد درکتن بری به از بارکم ده هفته بون بیتر بون و ابو سبب کو به واژه ما انتگراسیون دم که درش هاته سکناندن جبر کو یعنی دیواب کو باتا یعنی چاره سر کرن و دم دای ملحف ذکر و چاره سری که درکته اورته پسکریک ابو یعنی دست به که نبیل بکوه امبیجن دادوری ما قادین ریوبری خسر چهار تبلی انتگراسیونی بن دست ریوبرین دادگاه چهاره اوی که سبیل نبود یعنی ما فیمون ناتو پاراستن جبر ویجی به شوازی که مافتار ریوبری ما دادوری و دست دادورین ما ای خراب برکرن ریکسونی خراب برکرن قبول نکرن گوتن گرک لگوری انتگراسیونی ریکو بیکواری کرن کس نه اقصا کرن درون نمینه دست برای بری گرک به توافق برای کپتن وری به چه کرن دوام جران ده او چه بون یعنی نقاش چه بون و وجبر کل هواتنا دست پیک نه هاتو بکرن از بری بده هفتاد بیشم اپی واجو سکینی و در باسی رای گشتی را جهات پار بکرن لبر پیش را گلک جوین چه بون شامی چه بون لیور چه بون گلک استاد هاتن چه کرن مبخواه به یعنی جوینک جوانا ما به کسی علاقه داره ما یعنی چه کر داویج بو کوا پسکریک وره چاره سر کرن و مجارا دادگاهه نبی پسکریک جبونا کو پیواجو تفضا بسکنی و پیواجو ابجه کرن اتفاقه و روشا کنا هی یعنی بسکنه مدزانه یعنی گلک آبی پراتیک یعنی نه تنه مسئله انتگراسیونه مسئله بردانی اسیران هیا چونا عفرینه هیا منک مجاری میدین ای پراتیک گرک ورن یعنی آبتن هنه گلک پسکریک می بیرنگی هنه گفتی هاتم سکناندن. شما که وا درباس به اوک چه بود یعنی رکفتنه که هات چه کرد. پی کاتو. لگوری ور رکفتنه یعنی هات قبول کردن کی او کو دادوارین ما ایک روش وان قانونی یعنی رددن یعنی پروسیدوری وان تمام یعنی بیشتر گوری پروسیدوری تماما یعنی مسئله شهادانه دیپلم کار تماما اما بگشتی گرک ورن قبول کردن نه نه اقصا کردن و يعني يجبوك فكرج ولا مشاندن البته او هنا يعني دادورين اي دولة سوريا اي كافن جي هنا اي دولة بعث اي كافن هنا بكاري خد دوام ذكرن يعني يجبوك او نبي يعني يجبوك فكر وريك بهبيك وريك كرن اشتبا بيجي فاد دوسين كنا دست دادوري مدى هنا او دوسين يجي يعني دوام بكن دي يعني او بكاري خد دوام بكن جبونا يعني وصار ريكابتنا خد شيء كرنكو يعني بشك دادورين ما بشكل كي مباشر يعني ورن او كرن ورن قبول كرن وكي دادور شبك اوجي كانوا من كار بالدسب بكن يعني بهدره كار خو بكن هم يعني دادورن اي دولة سوريا اكو بري هبون اذا ما رجم بري هبون كار خو دوام ذكرن لبي محافظه وبجي ايما يري بري خسر جروب كونه بهبر وكرن يعني دوام بكن ودسا لستا كاد داين نجي اول دادوري ميديتر ايكو مانا قسم ايكي مزنج وانا ايكو مانا ايكو روشا وان ريد ده لستا كاد داين اونا جي وي هرن او بكن هرن شامج بكو هم روشا خود تثبيت بكن يانجي ودم يعني دم بشيمه ده اونا جي ب هناك بروسيدوري اي دادگاه را درباس بن وكي اكاديميين اي دادگاه هنا ترى درباس بن بكو اوجي روشا وان فرمي بي يعني ام بيجن دادوري وان فرمی به لسر و اوقات چیکرن یعنی لواتنا کات چیکرن و سر و هات نفکرن که وکار دست پی بکی جبر کو گله کار محکمه ده گریداینه یعنی کار این دینه بیروکراتیک ایل منطقی وقتی انتخاباتن یعنی هلبجارتن یعنی نظام پاسپورتن چه نفوسن سجل عقار نگلک مثلا دور ده گریداینه جبر کو وقتی ورن حل کرن یعنی بیست یعنی جبر ده دست پی باتا کرن لبالي بشرد يعني مسألة أبد تنا حسك يعني باجاري حسك إيه محافظة ده مشاريع أبد قارمة ده يعني قارمة أو ده كده ورده بسكريك ده كده بالزمان يعني زمان عربي بأيدي التربية هاد قلتن كو سازيك سيادية محافظة جرك نها أو به يعني عربي به وساهات أو كرن دراسي بخازة يعني ما جي يعني نخصكم أو به يعني ما نخصكم باب بسكريك کاری دینگیش کی بسکنی گربه کاری مدینه گرینگ هبون جبوه ما قلت أوه يعني وصل ما قلت برا نبي بسكريك وأم تخازن بيجين يعني وهاد قو أما بوري حل كرن نكوتي وساطي قبول كرن
لبلي دمجاري اي ابدا اي زمان دا يعني ابدا منطقه دا بسكريك نينا يعني ما لاتي افكرينكو يعني تماي منطقه دا يعني تشيل كوبانه دبر تشيل قامش دبر ديري حمي باجاره دبر و يعني ابدا زمان ورا نفساندن يعني قارمه ايكو دادگاه ابدا زمان ورا زمان كردي جيوتي دابه جبر بسكريك كبير انكي دركت مجبكي او يعني هات او كرن يعني مجبكي نزكبنك ما جو براوبه يعني بيرنجي هاتو بقبول كرن يعني او شيء وزا هاتو بقبول كرن جبو دمكي دمكي حتى كنت دم بيشتتي سرس كرن يا بدزون او شيء بو يعني نمر او يعني خلقي ما بشوازك ما فطار ما في خوج ابو ريكسون ياخذ دان خويا كرن حتى يعني هنا كي او يعني بس او بسكريك دركتن بسكريك وقت نجيان كرن دركتن اي جوانان اي خلقي ما اوبن اول هين روجافا قال مي الراي قشتيه ام بخو معنى دنفه يعني شكي وصا يعني زماني كردي زماني مساله زماني كردي حساسه وهو قرك ام هشيار بن او كبيرنجي هي و هل بعدين بيشتي كوفا بسكريك دركتن جارك الدين هاتو كرن يعني لسه سرهات سكن دن او تشيبو وبا هل بس قال لي وقت دانين اواجي وصا وقت قرتن يعني برشا وقت قرتن اینا اوقات چه وسام بیجن دیسا جار این هات بود این دیسات کردن کدام پیشتا با مثلا گرگ وره چهار سر کردن لبالی امنا او بون يعني برا نبي او يعني ما وصا او كركون برا نبي جبو نبي يعني بسكريك وكاري دينش كي نسك يعني قال كاري مدي ترانا وكي ما قلتي لبالی يعني او بون يعني هاتي سوز هاتي قرتنا كو به يعني با مثلا دم پیشی مدا سر وره سكنادن وره چهار سر کردن دیسا اوجي حسك ايش وكي جيدي تربه اجباري از خوازم و بیجم يعني اب مجرد وره چهار سر کردن هاتی آخفتنه وره چهار سر کردن وکی پسکری کوی نمینه مادام که او چه بین ها ام بیجن به برنگ کیج بودم به پیشتا مال هفت کریه يعني هفتن وقف مثلا وره چهار سر کردن و خوازاتن نافچند اجباری زمانی کردی و هبه اجباری ام جگلی خود خوازن دیسا با جوانی میکو پروتستو دکن انا کو درفته که بدنج بکو و مثلا وره چهار سر کردن دبا أي خد دفجة بقرن يعني شو بيجنا أو نها يعني أو شالكي كون هذا كني وانا كون بن يعني نها دمك بدنيكي يعني وصا بيرنجي بدنيكي ودرفتك بدنش بكوا مسألة وري دم بيشت وري چهار سر كرن لهالبتن يعني دساجي يعني از بيجي خود مسابيجم يبقى مسألة زماني كردي حساسيتي جالي كردي حساسيتي زماني كردي أما الوسط جالي ما يعني سباستكن جدا دبيرن وقال لي ماجي جرك حتى زماني كردي وكي زماني كفرمي انت قبول كرن زماني خاندنه حمداري واري كرن جرك حساسيت خوش بنا زماني كردي بشكل خوش بنا زماني كردي يعني بيوست دوام بكن او جي ريزيه